hagiye kuba ikotaniro cyangwa isibaniro. Muredi Tabara zataha, impunzi iri muri Nduti zataha, impunzi iri Mahame zataha, impunzi z'Abarundi zizahabwa umugisha wo gutaha nk'abatashye mu gihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki. Barundi bagorewe mu mahanga, Barundi bahekenya bakagwarira amavunja bagakinyira umucanga mu mahanga. Imana ititiranya amazina yamamagaye itabeshya itajya indimi, dahabwa ruswa cyangwa ibiturire. Irirahiye, ingoma irayihiritse, kandi ingoma irayishenye, kandi ingoma irayitsembye, kandi ingoma irayisambuye nk'ikizinu cyangwa igihumyo cyangwa icobo, kumwe mukita akamasijo. Ibi nk'uko Imana yakamije inyanja itukura mu kanya nk'isase, niko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukirimo. Iyamamagaye irareba irabona. Sinihamagaye, sinitoranyije, sinaniyicaje aha turi ni ku ruhimbi, ni kuri Karutari, ariko ibigiye kuba Imana igufungura amaso n'amatwi kandi wejesha amaso yawe niba uri umunyempwemu, uri umuragwa, iguhishurira ibintu bigiye gushika ngaha. Navuga ngo Barundi kazi, navuga ngo CNDD-FDD cyangwa se abadede, marayika yashushanyirije arambwira ngo bumva nk'umuntu wikoreye inyama. Amatwi yabo ntabwo ari bose, simvuze abo muzabonamo bose, ariko CNDD-FDD parite nini, kumva ijwi ry'Imana, kumva imburi y'Imana. Kubera ko nk'ubu Neva yamaze gukorokera ahantu atari bubabarirwe, kandi urumva birababaje, biteye n'agahinda. Uyu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, habayeho isenyuka rikomeye cyangwa ihirima rikomeye, ariko wibaza abantu, njewe ubwanje ku giti cy'iwanje narababwirije tu amaso mu yandi, amatwi mu yandi, bazi ko Marite si ndi umuntu w'ibiturire. Biriya munabona imbonera kure zintuka zikambwira ngo ndi intumwa y'inkotanyi cyangwa ngo FPR cyangwa ndi inkotanyi ngo ndi inyenzi. Nagira ngo nkumenyeshe ko bashobuja ba bosi wanyu baranze, twasangiriye ku meza amwe, turira ku meza amwe. Uyu munsi wa none marayika arenze kumbwira ngo erega ya minsi 3 Imana yari yavuze ngo erega bumva nk'umuntu wikoreye inyama, ariko dore akaga kabashyikiye kabagwiri inyama. Mugabo umuntu wikoreye inyama, ubundi mu Kinyarwanda umuntu wikoreye inyama ntabwo areba inyuma, ntatura, ntakebuka. Nubwo wavuze ingoma, inyama zibamo ikindi kintu. Uwikoreye amafaranga yakebuka, uwikoreye amata yatura. Mugabo umuntu wikoreye inyama, muzare nk'iy'abantu bagabanya inyama, ukamubwira uti yewe nati hagarara, ndeka da, yewe nareka nkubwire reka da, urambwira ngarutse. Umuntu wikoreye inyama ntabwo ari we nje kwigisha cyangwa imiterere ye n'amateka ye, ariko marayika yavuze ngo aba badede bumva nk'umuntu wikoreye inyama. Inyama rero mubizi kundusha cyangwa se mubisobanukiwe kundusha, umuntu wikoreye inyama ntabwo aba agifite amatwi yo kumva undi muntu cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo, kereka iyo amaze kuzirya, maze kuzishyira mu nda, hagira ikintu cyose wamubaza cyangwa mwavugana arakumva. Mugabo akikoreye ziriya nyama akunabaye. Ubwo rero marayika yambwiye ngo bumva nk'abantu bikoreye inyama, kandi umutego bo biteze batari basi, batigeze banamenya. Biriya mumbwira ngo natwe turasenga ngo turareba, mukimara kurekura Renga Iyome Bunyoni cyangwa Generali Bunyoni, ibara riraguye. Ibara riraguye.
ibara riraguye muri iyi weekend, ibara riraguye cya mundwi tugiye gutangira, cyangwa muri uku kwezi turimo kwa gatatu shanke kwa kane, mugabo gendi Prophète General Martin, ibara riraguye ababadede. Kagabo gahimba kandi kataraza, uwaguhaye ni wakwaka. Bijya mwishimye ku bantu, mukihaya ku bantu, mukajya mubwira abantu ngo cyarabavunye. Buno mwabonye ibiboko muri gukubita Red Tabara, mwe mwaragaburiye abantu amabyi, Imana ikabagirira ikigongo ikabaha igihugu. Mugabo mbwire abadede, abasendede n'abadede, musi murekura Bunyoni hari gugwanyu gwageze, musi murekura uwitwa Arenga Iyome Bunyoni, hagiye biraheze, nicyo kimenyetso cya nyuma. Bibe rero yindwi, bibe n'iri joro, mpamya ko buno mwabonye ko indongozi zose ziri mu gacerere. Hari gutegurwa iki, hari kubiki? Buno murasatiriwe cyangwa mwamaze kwinjira mu murongo utukura. Ikintu amatwi y'abarundi ategereje, ikintu amaso y'abarundi ategereje, ibigiye gushika no kwibonekeza nukuri. Mubyibuke nigeze fata amazi ndakaraba hano, ahandi ni mu rushengero kuri Karutari. Tubyibukiranyeho, nuza no kureba uraza kubona hari ahantu ufite ibase ndi gukaraba. Mbabwira ngo mwambabariye mukihana, mwambabariye mugakizwa, mwambabariye mukamanika amaboko igihugu mukagiha Imana, mukagishyikiriza Imana, mukayibwira ngo tuguhaye igihugu. Ejo bundi naje finali, Imana iranyibwirira ngo ntanzi iminsi 3, ariko amatwi ari mu rupfu ntiyumva, kandi amatwi y'impene yumva atogosheje. Ndaza nicara hano kuri kamera na Pascal, ndavuga inti nyene cyubahiro Sebarundi, Bwana Reveriye, ndakugarika ndabirabe. Ubu muzavuga ngo Martin ni umugome. Niba maze amezi kuva mu kwezi kwa gatandatu, kwa kane natanze imburi gushika mu kwa gatandatu, mu kwa gatandatu ntanga ibimenyetso gushika mu ku 8 no mu kw'icyenda, mu kw'icyenda manora ibi bya Bunyoni ndakorotira, mu kw'11 nigira mu bindi, icyanyuma cyasoye muri uko kwa gatatu. Kandi aha nimumara gushyikirwa neza mubihagazemo, ibindi mubyicayemo, njyewe nkeka ko umuntu wese azajya avuga ngo inzira ntibwira umugenzi. Oya, ntihazagira umuntu urenganya Imana. Imana yanyuzemo iravuga, ica mu bandi iravuga, ica mu bandi iravuga. Rero marayika yambwiye ngo ikimenyetso cya nyuma ni uyu witwa Arenga Iyome Bunyoni. Cya gihe Imana yabateza agafindo mukamurekura, ikabatega agatego mukamurekura, hajya ibara riraguye. Kwa Ntare Rushashi ibara riraguye, kwa Melchior Ndadaye ibara riraguye, muri Gitega riraguye, Ingozi riraguye, Bujumbura ibara riraguye. Buno ndi kuvuga mbwira umurundi nyumva, usenga senge, famiye yibe protege, ibe sécurité n'Uwiteka. Ariko uwafashe ururimi rwe rukariganya, amaboko ye akiba igihugu, ibiganza bye bigatema bene gihugu, agafata umwanya we agacinyiza agasahura, akarya ibiturire, inda zimwe ziratobotse, izindi zirasaze, amatwi amwe ajemo injereri. Donc ibintu bigiye kuba ni ibibembe, mugiye gusesa ibibembe by'imivumo n'ibibazo. Hano guhora k'Uwiteka gushyitse mu gisagara, igisagara gikuru n'igisagara gito. Wumva utumva biragusha, biragusha. Igisagara gito n'igisagara gikuru birahashika. Ntabwo jewe
nta wundi ni Uwiteka wenyine wanyibwiriye ngo ibara riraguye, agahomera munwa, ishyano ricitse umurizo. Sendi dedefudede ugwishigishiye ararusoma. Zambonera kure ziri, amabarabara mwirukagamo inyuma y'ibivuga n'ibitavuga n'ibikora n'ibidakora, mwebwe muhuye n'uruva gutashya, mwebwe muhuye n'akaga, ishyano rirabagwiriye, kubera ko igihugu ni mwebwe Imana yagihaye, ni namwe mwakiyiciye. Iyo haba hari ukuboko kw'amahanga kwakinize kukakica, buno mba ndi guhanurira amahanga nyabwira ngo yewe Rwanda cyangwa Uganda cyangwa Kenya, wishe nabi igihugu cy'u Burundi, Imana igiye kugusubiriza mu ndumane nawe icyawe gikoroka habi, bure kureba ibyo Amerika igiye guhura nabyo. Je ndi umuhanuzi, mwese Amerika hari icyo dupfa baranze, ntibanumva n'ikinyarwanda. Mugabo koko twe turi intumwa, turi abarangura tuvuga iruhoraho, homboka reka tubivuge. Homboka ni ukuvuga ubu buno tuvugana ntabwo izi ndongozi z'u Burundi ntabwo bemerewe guhunga igihugu cy'u Burundi pe, kubera ko murakubitirwa aha, mwamburirwa aha, neva ntari buhunge. Kandi mwibuke ubushije sinari nanabibasobanuriye, Reveriyane ntari buhunge, Ndakugarika ntari buhunge, Ndabirabe ntari buhunge, indongozi zose abafatanyacyaha mu kwica Burundi no kubutindahaza. Ubwo mugiye kumbwira ngo iyo bukira wari kunguka iki? Jewe je narungutse, nunguka kangahe ko je nungutse Kristo. Aha rero nta buhungiro mufite muri East Africa no muri Afrika no mu Burayi no muri Amerika, mwebwe muri mu Burundi. Uruzitiro rw'Uwiteka, ubwenge bw'Uwiteka bwabazengurutse, nta bushobozi mufite bwo guhunga. Harimo rero abantu bahita bavuga ngo none ngo baravaho ngo indege zibarashe badahanwe se, ngo baravaho gute, ngo ni ubuhe mutwe uri buharase, ese ninde uri butere kudeta? Akami ka muntu ni umutima we, Imana igira ibanga, ntabwo Imana ivuga byose, ntabwo ari umuntu. Ariko uko bigiye kugenda niko Imana yabiteguye. Twanyuze aha tunyura aha, ariko tuvuze ko ntawe uzasohoka igihugu muri izi ndongozi, ntawe. Kandi guhunga kwanyu mwarabitekereje biranga, muranabyifuza biranga, ariko uko mwabonye barurira ikiyoni cyangwa inyoni bakayisakamburira, uko mwabonye inzu y'amategura igwa, niko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhirimye. Uko mubona rwose ipine y'imodoka ivamo ipepu cyangwa umwuka, uko niko ubutegetsi bubastinze cyangwa se butobotse. Mwebwe mubandanya mukomeza yaje urahomiwe kiranka, urahomiwe kiranka, urahomiwe kiranka, mushaka gukomeza oya, ntabwo Imana yabakundira gukomeza. Rero njye simba muri nzara, niyo mpamvu nababwiye ngo iyi ndwi Imana yasabye kuba maso, iyi ndwi itaha Imana iri kusaba kuba maso. Ndi guhanura za mesaje zisa naho ziremereye za nyuma, cyangwa se ndi kuvuga amagambo asa naho yuzuye ya nyuma,
ntabwo bikiri amajambo yoroheje, jamais grand jamais. Abapfasoni banyu banze gusenga, banga kuba abapfasoni beza bagira inama abagabo babo, bagiye kurira nk'agahinja. Ibyo mwarimo birasubiramo. Shere bose zerererererebo. Urave bibaye ukamenya kuba isomene ya Zupari. Imana rurema yaremye isi n'ijuru, ishyizeho iherezo. Tepokeshe zererererebo. Data wa twese, uyu uganza ibyaremwe byose, uvuga bikaba yategeka bigakomera. Ashyizeho kandi ntimwakuraho, kandi yakuyeho ntawe ushyiraho, yakinguye ntawe kinga, kandi yakinguye ntawe ubasha gukinga, kandi niyakinguye ntawe ubasha gukinga. Nibyo, niyakinze ntawe ukingura. Vuwara. Ya matwi yumva ari mu rupfu, urupfu mugiye kurubona. Amatwi yumva yokeje agiye kotswa. Ya matwi y'umutwe wikoreye inyama agiye kumva. Ibyari byarabaye gaspillage, drangement, brigatoire, brigatoni bigiye kudadanuka. Cyo nzi cy'ururimi rugiye kuba rumwe mu gihugu, indirimbo bimwe. Nyuma y'akantu Imana igiye kwikorera, ko Uwiteka agiye kubyonda akantu kiwe, agiye kwikorera akantu kiwe. Mugabo nabiseguyeho, twarababuriye mu kwa kangahe, mu kwa kangaho umwaka hafi nturarangira, ariko narababuriye nk'ibi Burundi, n'abandi barababuriye ba Gakwaya, bande n'abandi, ntabwo ndi busubiremo abahanuzi benshi, ariko ndazi ko umurundi wese azimbura icyari cyo. Ngo urabeho turagiye Nyiranzihana ejo, urabeho turagiye Nyiranzihana ejo, ngo akabiri gito kawe Nyiranzihana ejo, urabeho turagiye Nyiranzihana ejo, ubwo buryarya bwawe Nyiranzihana ejo, urabeho turagiye Nyiranzihana ejo, ubwo bwicanyi bwawe Nyiranzihana ejo, ubwo burozi bwawe Nyiranzihana ejo, ubwo busuma bwawe Nyiranzihana ejo, ibyo biturire byawe Nyiranzihana ejo, urabeho turagiye Nyiranzihana ejo. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana, tuzaba kuri ya ngoma. Abarundi tuzabayo, mwese muzabeyo, imibabaro n'ishiramana, tuzaba kuri ya ngoma. Muririmbe tujaneyo, nimwihane tujyaneyo, nimusenge tubaneyo, namwe tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana, tuzaba kuri ya ngoma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracuguka nagurwa ukayanga urufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibiri igisubizo, humura izo ntambara si uko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humura izi ntambara si uko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, dore Imana itabaye ku munota wa nyuma. Izo ndirimbo zose ni ubutumwa, mpamya ko ubwo butumwa bugiye gusohoka mu gihugu ubwo butumwa bugiye kuboneka, bugiye kumera, bugiye kuba buri mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Umubi ibyo yabibye nibyo asarura, n'umwiza ibyo abiba nibyo yimbura. Abwirwa benshi akumva bene, ikibwirwa n'ikira kandi cyerekwa n'ikibona.
hama rero turi mu gihe kiza cyo kugira ngo mbabwire ngo mwihangane, kubera ko umwami aratabaye. Reka dufatikanye 205 mu iteraniro rya kabiri muri kanike kinyarwanda mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Urwana intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo, usiganirwaho Yesu yicaye agutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa, wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe, rwarirwo rukubeshaho, uzabona urukundo rwe, rwarirwo rukubeshaho, ntutinyewe gucogora, ntahinduka aragukunda, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena, Yesu ni byose umufite, ntacyo yabasha gukena, musiganirwaho Yesu yicaye agutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Hajya umukristo ufite ubugingo nicyo tugiye kuvuga, kandi ubugingo buzima mu mubiri muzima cyangwa roho nzima mu mubiri muzima. Umubiri wawe n'urusengero rw'Imana, icyo sinkigarukaho nakivuze ko, ahubwo uyu munsi icyo ngiye kuvuga ko ni uko umukristo iyo afite ubugingo akaba n'umukristo akaba urusengero rw'Imana, umubiri wiwe uba ufite avareri cyangwa agaciro, kuko utakiri nk'indi mibiri isanzwe, ahubwo uba ari umubiri ufite imbaraga, ububasha n'ubushobozi kuruta ibindi binyabuzima byose n'abafite ubugingo, ndetse kuruta n'ibinyabugingo byose, ahubwo uwo mubiri niwo ushaka kugaragaza. Hari igihe abakristo tugwa mu gihombo, ugasanga umuntu aremera ko ari urusengero ariko ntiyemere gusengerwamo, aremera ko ari urusengero ariko ntiyemere kuririmbirwamo, aremera ko ari urusengero ariko ntiyemere ubutumwa bwiza, aremera ko ari urusengero ntiyemere gukizwa, aremera ko ari urusengero ntiyemere kumva iby'Imana byiza cyangwa se bibi, kuko Imana ivuga ibyiza ariko inavuga ibibi mu mpamvu zo kurokora abantu cyangwa gukiza abantu. Wakumva ugakira, utakumva ugapfa ugahona. Kuba rero uru rusengero, icyo ni icyakwanza.
muri we harimo n'ubugingo buzima bwateguriwe muri rwa rusengero. Noneho ubwo rero biraha n'umubiri muzima, kuko umuntu urwaye, umuntu urembye, biragoye ko agira ubugingo buzima. Umuntu urwaye urembye biragoye ko agira ubugingo buzima. Umuntu w'umutindi w'umukene biragoye nanone ko agira ubugingo buzima, ariko bitavuze ko atabugira, yabugira pe. Umuntu w'umugwizatunga cyane biragoye ko agira ubugingo buzima, ariko bitavuze ko atabugira, nawe yabugira. Ahubwo bipfira he? Bikwamira he? Bivuze ko niba ushaka kugira ubugingo buzima, nuko wemera iyo kote y'Imana, ugakizwa n'ibipfu by'ububwiriza. Ku bandi uri ikijuju, uri igipfu, ariko ku Mana uri muzima. Mu by'umwuka ame, mu by'umubiri uri febure. Sasa niho uzumva ngo bataye Yohani mu ngunguru y'amavuta ntiyashye. Uriya mubiri ntabwo ari umubiri nk'uwo cyangwa nk'uyu, ni umubiri nk'uyu kandi ni nk'uwo mugabo we koko yari yarabaye ingoro n'urusengero rw'Imana. Bamujugunye mu mavuta, uwo yizeye yamize, yambara kudashya. Untahura unyumve neza. Haleluya. Saduraka na Abedenego na Meshake bamaze gucanirwa itanura ry'umuriro, koko bahindutse urusengero rw'Imana. Bambara kudashya. Rwa rusengero rw'inyuma rubasha guhita rumera ibyo nakwita atibari cyangwa se boroke yo kuboroka imyambi yitwa umuriro, ntibashye. Mu mavuta uyu mukozi w'Imana Yohani yambara kudashya, yambara icyo nakwita atibari ituma amavuta atabasha gukongora. Uranyumva urantaho? Mungu asifiwe. Noneho Pawulo na Sila ubwo babataga mu ntambwe, bambaye atibare yuko utashobora guhekenya ngo kanje bikunde, intambwe cyangwa intare ntizabasha kubaruma. Bivuze ko hari igihombo dufite niba imibiri yacu itari isengero, niba imibiri yacu itari inzu y'umwuka, niba tutari urusengero, ubugingo ntibube muri twe. Imibiri yacu Shetani acazana abarozi bakayicumbikamo, akazana ibipfuye amaso akarundamo. Noneho tukaba nka cya gihugu cya Kongo usanga mu ntara, muri Nord ni ingwano, muri Sud ni ingwano, noneho mu buraruko ni fresh. Nyine ugasanga umuntu mu nda ni hazima, ariko umutwe si muzima. Umutwe ni muzima, mu nda si hazima, amaboko ni mazima, amaguru si mazima. Hari ibice inyeshyamba zigaruriye. Rero iyo uri kubaka iby'agakiza, uhera ku mutima wawe ukizera, ugafata ubwenge bukaba ari ibyo bintu, ugafata amatwi yawe akumva ibyo bintu, ugafata amaso akabirara, akanwa kawe kakabyatura, hamukabijyamo wese ugahinduka inzu y'Imana. Buno rero tuvugana byaba byiza, byakubera byiza ukijijwe azedi. Niho nukandagira icyica ntacyo kizagutwara, nuzira igihumanya ntacyo uzaba, seriyezoma ntacyo uzaba. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abarozi, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abaganga, ntabwo tubayeho ku mugambi wa siyase, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi wa Yesu. Ntabwo tubayeho ku bitungwa n'intungura, ntabwo tubayeho ku bitambo by'intungura, ariko tubayeho ku bw'amaraso ya Yesu, ariko tubayeho ku bw'amazi ava mu rubavu rwa Yesu. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umuntu uzakubwira ngo ubayeho ku mugambi wiwe ayaguhenze. Uri muri bije, uri mu mugambi w'Imana.
umuntu ni umukozi wo kugufasha nk'uko nawe uri umukozi wo kumufasha. Turafashanya, turi intwarane. Harya rero urusengero rwawe, ubugingo bwawe, umubiri wawe bigomba kuzuzanya, bikaba biri kumwe nk'ikipe imwe. Hama wakicara musenga, ijuru rikagukorokana uko usenga, wakicara uririmba, ijuru rikakurokana uko uririmba, wakicara uhanura, ijuru rigahanura, kuko guhanuraho ni marayika uza mu muntu. Donc icyo muzerekezaho amaboko, aho muzahonyura, uhoraho yagiye avuga ibintu byinshi ariko byega biri ku bantu bubaha Imana, bakorera Imana. Aya mahirwe rero ntagucike. Fata umwanya mwiza. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Turagushimira ko utangurana natwe iteraniro ndetse ugasuzanya natwe. Sariyuti, ni ukuri. Komenti nziza ngenda nzisoma mbabona mwese ko mudushyigikiye. Imana yo mu ijuru, Data wa Aburahamu na Isake na Yakobo, aduhane umugabane w'abera, duhinduke ingoro y'ubugingo buzima muri Kristo Yesu. Amen. Rero ubwo butunzi uri kwegeranya ni inyungu yawe personnel, ariko ni n'umurage ku bana. Diplome yawe yazarangira, mugabo agakiza kawe kazakomereza mu maraso yakuvuyemo, ariko rubyaro rwawe. Prime yawe izata agaciro akanya kariko kose bivanye n'amategeko y'igihugu cyangwa umuntu apfuye, mugabo agakiza kawe kazabandanya mu gisekuru cyawe. Salomo mwana wanje, jya umenya Imana ya so, iyo yakoreraga ariyo uzakorera. Hano rero bisiguye iki? Bivuze iki? Bivuze ko wanga wemera, ukunda wanga, nukizwa neza n'avarere mu bawe no mu byawe. Noneho rero hari n'igihe n'umuntu aza akagusaba serivisi y'Imana, uhita uyimuha koko uyifite, uhita uyimuha wishimye unezerewe. Ega ni byiza. N'imirimo tuzahemberwa, ni imirimo izaduherekeza, ni imirimo y'Umwami Imana. Warambuye ikiganza utanga imodoka, warambuye ikiganza utanga inzu, warambuye ikiganza wubakira abantu, wambitse abantu, wagaburiye abantu. None ibyo bigwize na gusa ngo kubera ngo hari utuntu tumva neza, twumve. Erega iby'Imana bisaba kwikuramo ubwenge. Nujya mu by'Imana wigize umuhinga, wigize umuntu wa danje, ntibivamo. Iby'Imana ubikigugu cyangwa ikijuju cyangwa ubinjije. Iby'Imana ureba ku ruhande, marayika akikorera. Nubona turi mu mazi turi gusenga, tukurira igiti tugasenga, tugafata amasengesho tukiyiriza ubusa, tugasiga byose, kandi tukaba mu mwanya nk'uwo. Intego n'umugambi muri Kristo ni ukugira ngo tube nk'abadafise ubwenge. Aho rero abawe bazabyara nta byuma, bazabaho nta sida, bazabaho nta kaboregwe, bazabaho nta by'abapfumu. Gukizwa ni inyungu no mu buryo bw'umubiri. Ntabwo uzapfa urw'agashinyaguro, ntabwo uzapfa nabi, ntabwo uyaye. Ninde wakoreye Imana agapfa yikoreye amaboko? Twebwe turabaraganwa na Kristo, turashinganye cyane rwose. Turashinganye. Reka soreza aha, mushimire. Ubutumwa bwacu nakagaruka, Imana iturose idufashe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, uduhe kuba abubatswe neza mu ishengero n'ubugingo, tugire imibiri mizima iriho ubudahangarwa mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uko wabaye mu rusengero rwa Yohana, uba ari kuba mu rusengero rw'uyu kwizeye, ko wabaye mu rusengero rwa Danieli, uba ari kuba mu rusengero rw'uyu kwizeye na jewe ndimo, ko wabaye mu rusengero rwa Pawulo na Sila, uba ari kuba mu rusengero ari twebwe. Hama rero tugukinguriye byose, tuguhaye ikaze na karibu. Mwigishwa n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe.
turinde tubiya na sani barati satani muhoza umuturinde uduhe umugisha n'iterambere mu izina rya data na mwana n'umwuka wera amen. Turagukunda cyane. Salute. Imana ibahe umugisha.